स्थानीय स्तरीय उत्पादन जुगु घरेलु लिसे हस्तकला जन्य सामग्री या प्रवर्धन याको उद्देश्य यसलाई सप्तखेले हस्तकला मेला जुगुदो सप्तखेल टोल सुधार समिति व सप्तखेल मिसापुचाइ गोसाले जुगु मेलाय उलेजा गेल महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जन यानाते गुखा हस्तकला मेला धातुया मूर्ति हस्तकला जन्य उत्पादन सजावट लगायत थिथि स्टल त तगुखा बिहिबार निसे सोनुतक्क जुगु मेला येलो महानगरपालिका या वडाल्या 8 व 9 या वहाली जुगु खा नमस्कार जोजोलोपा जी चक्रबहादुर श्रेष्ठका जी सप्तखेल टोल सुधार समिति सहसचिव नप ठो मेला यो मुख्य संयोजक के रूपे चाहिँ जी ज्यानव्यास मजुल ठो तेस्रो हस्तकला व्यापार मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम चाहिँ तेस्रो पटके यहाँ काचुन जुल पहिलो व दोस्रो एकदम सफल जो हिसाबमा ठो पटके न छिस चाहिँ नि ज्याया कुटा गोया चना पहिलो पटके न्यूनम कम जगह स्टल दु खसा दोस्रो पटके झिउ लगभग 55 वटा स्टल दु जुल नप तेस्रो पटके ओसाना बृहत रूपमा चाहिँ झिउ व्यवस्थापन चाहिँ कया र कुछ व्यवस्थापन यहाँ मिलेन दु ज्या चाहिँ खुसी चाहिँ 88 वटा स्टल यो म्याक्सिमम स्टल चाहिँ दु जुल त्यो स्टलले चाहिँ झिउ चाहिँ विभिन्न किसिमको ह्यान्डिक्राफ्ट सामान त दु नपनाप जी मिसा पुत्र चाहिँ उत्पादन याउपट्टि हरेक चीज बीच त चाहिँ ठो स्टलले त्यो दु जुल नप झिउ ठो नेवा नसा जोलन नपनाप स्टल र युकु जुल ठुसी अरे अले ठुसी चाहिँ झिउ श्रीलङ्कन फुड न थन चाहिँ दु जुल नपनाप विभिन्न किसिमको मिष्टान्न परिकार युपट्टि स्टल र बढेजु अवस्था दु थन अले मोनुटी फ्लो न ठुसी नाप्सेन अझ बढेजु अवस्था दु ठो चाहिँ झि पुष महिना यो 10 गते 11 गते 12 गते सुनु या कार्यक्रम जुल त्यो कार्यक्रम या मुख्य उद्देश्य त यो झिउ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन या हो नप हस्तकला त चाहिँ गेना चाहिँ प्रोत्साहन या फै झिउ हस्तकला क्षेत्र चाहिँ विकास या निधि झिउ ललितपुर हस्तकला सङ्घ नेपाल हस्तकला महासङ्घ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्था नप समन्वय झिस यहाँ चुन जुल नप झिस चाहिँ ठु हस्तकला त स्थानीय स्तरीय न चाहिँ बिक्री वितरण या फेमा झिउ चाहिँ नि प्रोडक्ट विदेशी जग्गा मुखो ठन नेपाली धुनी चोपी कलाकार के प्रोत्साहन या हिसाबमा व्यापार या फेमा थियो उद्देश्य न यहाँ बुझ्नु नप ठन्चो पनि टोल सुधार समिति नप झिटोल बासी पनि छौ आर्थिक उन्नति लागि न छ ठ्यो हस्तकला कार्यक्रम याना नप झिउ थो सांस्कृतिक कार्यक्रम के जोरे न वया छ बुझ्नु अझ ठो कार्यक्रम सफल याना दित छि आत्मा पिथे तक्ले तक्ष्या न नेपाल मण्ड या विभिन्न मिडिया टेसन ग्वालना दित नापेना छन अले झिटो ठो मेला यो लागि चाहिँ ग्वालना विशेष रूपे चाहिँ वडा नम्बर 9 वडा नम्बर 8 चाहिँ विशेष सपोर्ट हेर्न दियो जुल कोही पनि एक धन्यवाद बिया नप विभिन्न सङ्घ संस्थामा ललितपुर हस्तकला सङ्घ जस्तै बागमती प्रदेश सङ्घ यस्तो झिउटो युनिभर्सल स्कुल नप झिउ चाहिँ थो लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क सुडल्यान्ड लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिगत रूपमा झिउ एक ग्वाल चाहिँ सपोर्ट ज्याछौँ वेक अप इन्टर्न एक सुभा धन्यवाद Потом всякие.
That's why I don't say. Kasi the point we prefer yung age. Wala.